Guys, welcome to Canigao Island. Ya, mo snack na naghakot man tag mga basura guys. Namunit tag basura pero giguto man ta mo kaon sa mata guys. Okay. Okay, today is on guys. Sunday. Ya, on sila man ta. Kay on ba? Now, copy guys niya February 4, 2024 guys. Welcome to Canigao Island. Sa katong ganahan maligog Canigao Island. Welcome mong tanan dire nga mo bisita. Mo ligo nya magsuroy-suroy sa Matalom Tourist Destination. Di nato si Piaton ang karong summer masuroy nato ang Matalom Tourist Destination guys. Atong i-explore, i-experience kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Guys, kampi siya guys. Ito. Pan. Gutom man. Ta. Before mamunot tagbalik guys, ini ko man natong kuan. Wala. Kuha, karong ganahan maligos Canigao Island. Welcome mo tanan diri guys nga mo bisita atong i-explore, i-experience o discover kung unsa kanindot ang paraiso sa lungsod sa Mata. Okay? O plan to guys.